Darika Adatovna Acar. Bul kim? Biologiya muğallimi, qasiyеттүү дарыгер, image konsultant, psikolog, Türkiye Karate Federasyası'nın treneri, Türkiye Karate Federasyası'nın sudyası, Türkiye Fitness Federasyası'nın treneri, Türkiye Federasyası'nın bodybuilding treneri, Türkiye Atletizm Federasyası'nın treneri, Türkiye Gimnastika Federasyası'nın pilates treneri, yoga boyunca il aralık trener, Türkiye Yogalates treneri, Jaşo'nun lideri, öte güçlü motivatör, üybülölük terapist, refleksoloji adisti, öte жоопкерчиликтүү, туу чокуну багындырган, ар убакта максатына жете билген, сабырдуулуктун мастери, сулуулуктун, назиктиктин символу, жаштардын кумири, кыргыз кызы, түрк келини Дарика.